Akiaria kaunti-ini ya Kakamega, munini wa President William Ruto augite thirikari ya Jubilee ni irutĩire kuhurana na ungumania bũrũri-inĩ na ikaiga mitaratara ya kuigana kuhotithia bara iyo. Mambo ya ufisadi, kama serikali ya Jubilee tumejitolea muhanga kuhakikisha ya kwamba tunakabiliana na mambo ya ufisadi, na hakuna serikali ingine Kenya ambayo imefanya mambo ya kushughulikia vile ya kukabiliana na ufisadi kuliko serikali ya Jubilee. Kahinda-inĩ o kau, Ruto ni amenereirie kiama kia mũng'ethanĩro CORD kuuga atĩ thirikari ni iremetwo kuhurana na ungumania, akiuga thirikari ndĩrabatara gĩthomo kia ũrĩa ĩkũhũrana na ungumania kuma gwĩ CORD. Hatutaki wale wenzetu wa upinzani watupatie lecture. Ile wangetusaidia nayo ni kuwauliza wale wenye wako katika upinzani ambao wanashughulika na mambo ya ufisadi na mambo ya corruption na mambo ya kuhepesha mali ya wananchi kule kwenye port na mambo yale mengine watu wa upinzani wanafanya. Hiyo mambo wawaambie watu wao wachungane na wache mambo ya ufisadi. That is the only help we need from our friends in the opposition. Ruto akidireirie ati thirikari ya Jubilee niyo yanaiga mitaratara miega makiria ya kuhurana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa CORD itongoretio ni Raila Odinga ireganĩte naguo. Watu wa EACC tumewapatia pesa ya kutosha, tumewapatia wafanyikazi wa kutosha, reporting center, financial reporting center tumeweka pesa ya kutosha. Vile nimeambia nyinyi, Jubilee umekosa mwelekeo. Nikuiba tu. Nilipiga fribi mambo ya NYS. Mnisikia? Alisema yule mwanamke ni mpiga fribi, sio? Nilisema huyo ndiye mwizi, sivyo? Sasa mwizi huyo mwizi. Akienda kona ile, yeye anaonyesha mtu mwingine tu huyo. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Wairegi.